Thank you so much for joining. Ngasi video asida weekly tarot pazabani adu handa haptagi yengbiro choose tawbiro adubu aina announcement amadi tawgani aduna video si loibo tang yengbiyo. Hello mayam butara mangchari ngasi gi video asida khoni yengdoi handa haptagi prediction tarot card season arga tawba prediction yengs adu di hoje card se mixing tawrje. Card mixing to world loire hoje ado khona tawdoi je ngasi gi je ahum thokna pile je ahum thol je sigi clip simana tuka card se thokning mana piding min choma tuka sina si ahum je da por ahum simanung da ama khanbiro aduga sigi si number 1 si number 2 si number 3 ado sigi matungin na yang ngasi di kano group momda card mari yenjarga ahum mari le ama ni ahum mari ama ani ahum mari silaira dona sesida hoje sigi group se khandara si number 1 ni si number 2 ni si number 3 si poche si yanga pamam khanbiro si pam khala matungda aina pal khudima ki amam group mamam gi ena haizara. Okay ngasi gi hoje akoina clip khanba kango gi ko sina han hapas moi gi je si hamba card se kaino the hierophant ni shuba card sina kaino knight of cups subagi sina ace of pentacles aduga mai subagi sina the empress side han horji sigi card se the hierophant haiba card se focus on toga okay si card the hierophant haiba card se ona tena tar ka si ona tena ta bagi meaning se kaino ha ma se challenge ha ne challenge ha badi mingon da singna bu khona ba ha me personal challenge ma mina nang si tawre do oiroi ne kholoi ne na haiba mayam do aduduna isana mingon da phone di singna da bi isana ithanda personal challenge lojara personal da challenge lojara ai si mari ngamni na ai utkani na khanbida aduna handa hapta se dum ba malai habidi clip khan ba kangu jing dine ko ai clip khan ba kangu jing dine na masana personal challenge ma tawjagani haba adagi ani shuba card se yang ani shuba card se knight of cups yes knight of cups se ona tena tar ko si ona tena ta bagi meaning ja chumna tar ga di ma se amna loyal ba ma se amna mi am nu shiba dumba card oidoni ko do si je ona tena tar ga di mai meaning je kainam the heartbreaker mi gi thamoi kai hanba mi gi thamoi bu sana potona sana ba player thajabe ya da mi adone ba si card sin olese ado ma se si clip khan ba kangu jing jigi ni ko ma moi pun si da si gum ma la e hebra lai hebra ko la kani natraga han degi leram bado ad ma ge tat to tat ni khang ba ma tok sina ba na ga phoba sa janam bado ta ni khang pa do si mi je si card si sign je ma je water sign oini ko cancer scorpio pisces si sign gi mi ama moi punchi da si clip khan mi jing gi punchi si da changa e na traga han degi lai ri do ma gi ta to matam lo sele ma je phonga ne ba aduna thamoi kairam dai gi oibudo duguma tanja moi ni handa ta je ace of cups se chumna dai ko si card se chumna dai si meaning ji kana si pentacle si je coin ne ba ado ace have je kwadi number 1 card ne ba ko pile hadi magi group omam gi ado si gi card sina hai je anoba beginning anoba starting ama hoba natraga situation ama dagi move on to ba hai ko move on to ba isum khan ba si gi knight of cups na thamoi thuaram to sidagi ai sidagi yam kuina thamoi kairaga depression naraga leba kesu kana pote ai siwa khalde thadoge ai anobam haurage anoba habidi warini hobby anobam adapt to ma natraga ai sima tamchange matamje manghaloige na khalakwa tanjane ba habidi yam thuna move on tawe yam kuina thamoi kairaga kesu leite the empress si card on tena tare si card on tena tai se maje financial issue leba natraga aina thabam tawba thabak se tawrige progress leitre na khanba tanja oine ba handa hapta je sima leire ko clip khanba kangu gi ni sine si leire sai intro khaje mathang yang aje ai je khutnam tang na taw leire khutnam na mai pai bi
ꯃꯊꯪꯒꯤꯁꯤꯅ 8 of cups, page of rods, 9 of pentacles, aduga the chariot. ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯀꯣ. 8 of cups high cards. 8 of cups se maze disappointment gi card ne maze aije sima thado chalage na khanba card ne do magi si card se da mun neng bakanda ahana ma maze chatkreba cup se arrange toge to da cup se arrange to da tadre in tahaning mong tadre na ha ga waro chakhiba gum ne ba si je hoi issue ma chani ko sida hai si de card se do de but sengna har bada aije si sendong na badi kan hona bani wari ni kama hai ji ga imanaba ma haizin imanaba natru imanabi magi bad habit to sentokna ba honara medo sentok pa yadre adu phare adu ai huji thado wa chap matam yore ai ware nang sentokna ba honaba nang change to gena ju khandam ne chat lage haira chakhiba chattoi je moi jini ko moi khaliba kangu do moi thado ma mi chakhi ar mata sima laira ani subo card sina page of rods. Page of rods ki card sida kari ut kya bada angang ni ko li sida si angang se ma je akoina angang jing da kai hai no ji angang ni nei honai ge noi taw khali ngam doi ni kana hono lai kana paw haidana mai dawna sigi imagery sida angang ulisina ta isi kaino habada moje potential yam lei bo sigi hapta se moje potential pi habati tawri khudin kadom tawge habada lambi dum thok pai tai na adumai na moje potential pi da tawge na khanba thabak leiraga di huji pang thok bana phani mai pak po igani haira ko adagi ohum suba card 9 of Pentacles. 9 of Pentacles is chumna judare maje self sufficiency have never seen na agadi my cards in oli ko self sufficiency have di hoji egi lei ba khara sina penjare have ai je su yam lei duna pen bane have na tabado arai ba khara na dum puning pen thog lei jabado jikse aduna chumna targa di masi dum ba card ne hoji puning pen jai yamna arang khrang ba jealous ka ba dum bo oi de ba ko adagi last ki the chariot hai ko the chariot have a card sina mana haining is kaino have the self discipline have na aduga adu amarom da ha kana ngai kho khong thang thangjin ginu have na hojik nang na kaino moi khali ba kanggo je number 2 gi group number 2 je moi sina hojik se sima tawsan ge khot ke ai sima tanja chama ne tawsan ge na khalaga dine hafta loiram dai da ko septa hafta horok pada potential period na hafta loiram dai di nga fuck hafta horok pada di moje potential period na ko adu sigi last ki card sidi yanga the chariot ki card sidi yanga di hafta loiram dai di moje daw je pidre ba aduna situation any problem aduga any circumstances lak paganda thabak si tawsin gi nungai ko haire khong thangjin gi nu nga ngai kho akhal to khanda go haire hafta loiram dai di daw pidre ko hafta horok pa sida toning ba sum sima wari ni che chang butan thoke hairo kanam thab ma cham su ko ado mai pak pa ekashu na tabada thabak macha da dum mai pak ta ba leidana kano gi official sing sign what lidu to da to sum example ni ko impi jet maina hafta horok pa de do mai pak pa chance lei hafta loirak pa de mai pa oi aduna aduma khangjala ji second group sigi aduga mathangi group sang mu yenga ji mathangi group sida khoi ahamba card se ahamba card se kaina 2 of cups on tana si group center to okay 2 of cups thangi sina 3 of cups thangi sina king of pentacles last ki sina wheel of fortune adudi si kitang thaijan ga okay khoi ahamba da khoi yeng doi se 2 of cups ne 2 of cups si ko si je chumna targadi romantic card ni ko si je love ki marry number card ne do ha ona tena targadi ma je kai no ha badane ma je break up ko thamoi kai ba mi bu thajarak ta ba adum bagi card ne ado ma je si jina ha ba je kainer ni mak ha ba na traga sune khanarak pa saunarak pa na traga thajarakta adumba na chingba oini ko hanta kapta sida love partner jing dani ko haji natana mana bi orse kitang close of amazing 3 of cups se on tena tar 3 of cups se chumna lere di celebration happen ado on tena lere di ai je ithanda laining mi je lai dana ko introvert extrovert lai extrovert sing je dum ma pan puligi no ai je bado introvert sing je ka do mo je mi khara pulura ga mo ge energy je down oi re ba
down oiraga moise as ai thanda layga recharge energy je recharge tawdadi ai mi pun manga maroi khanbado mai do dana introvert ki energy puigo si card se ado ma je mi me am pulro matung dana hapta horok paisi da ma je energy drain tawbagi ai thanda layga kitang ingna chikna ai energy jam de recharge tawgi ge na khanba matam ne man oini ko mai feel tawni mathangi card se king of nine of pentacles there nine of pentacles ona tena na stare ado si je ona tena ta bai meaning je ma je nuti ki thabak routine ma tawi da mi je nuti thabak routine ma tawba kanda stuck ko ba ko marak sida pal lai bai ga ta aduga mi je thabak se sum tawra kan tan bam yauri da adu gumbagi kan da adu fauni ko handa hapta sida ado wheel of fortune na jina koina di power roi habi si card sing bio wheel of fortune maming du su khange card to sing bio yamna daw ya ba card ni si card sing por ka do another change good luck adumba cycle another hong pa wari ni sigi sangkhama cha je si khan ba kangu jing je nuti gi lambi je a b c a to b and c chala me khala jine hadi lambi route ni ko ina hai je do change ama lak pa kan di cycle change torok pa ha ga di a to d chale habu ma type hadi match ki question answer ga am hai da ne a to b chale si gi mi je my distance follow adu dan ching ba mai to dana hadi adu gi rom da ni ko ina example pi je dona cycle change torok ani lambi chali banu ti gi lambi change torok ani do lambi ana literal lambi na te ko ina hai je example ne mai to dana adu the change will be a good change aduni da si card sin hai je change amala akto do adu gi change to aphaba change ne bla ka do is mai to dana ngasi gi card pa je swa da lo chale hafta gi ni ko si pa ri je mathang hafta da amu mathang hafta gi pani mi tare ni gi hafta hor pa gi hafta lorim da gi ne pa ri se do so sum lo chale thank you so much agi channel sida subscribe to be da mangta tawdra ga di tawsal dene hai this tero ki pa ba se si je yam chummi khala ga di interact kar taw biro comment su chummi na traga lali na traga anything habiro dene handak kitang ai regular ba kitang wala because side ai kitang thabu chen ba do aduna thank you so much for being patient and sadalo sinjera again